Abaturage muri Sudani batangiye ibikorwa byo gusukura bizafata igihe nyuma y'iminsi myinshi haba imyuzure muri leta ya Nile yahitanye abantu 52 igasenya amazu ibihumbi. Muri Sierra Leone imiryango y'abantu baguye mu myigaragambyo bamagana ubuzima burushaho guhenda bageze mu cyumba cy'uburuhukiro mu murwa mukuru Freetown mu ijoro ry'ejo kuwa mbere guhamya umwirondoro w'ababo. Muri Angola ho abambari b'umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi Adalberto Costa Jr ejo kuwa mbere bateraniye mu ntara ituwe cyane kandi ikennye y'umurwa mukuru Rwanda berekana ko bashyigikiye ishyaka UNITA. Icyo giterane kibaye imbere y'amatora ateganijwe ejo kuwa gatatu. Muri Cote d'Ivoire ahitwa Ebri Lagoon higeze gufatwa nk'isaro ry'abahatuye, hakaba ahantu hamamaye mu burobyi ubu hapfukiranywe n'imyanda ya plastique n'ibindi bishobora kugira ingaruka ku buzima. Naho banki y'isi yose yasinyiye guha Mozambique miliyoni 300 z'amadolari. Hari hashize imyaka 6 iyi banki yarahagaritse imfashanyo kuri iki gihugu biturutse ku rukozasoni mu bijyanye n'imyenda ihishiriwe.